17. kosor 2018. gospodare. Sveti Spas denut i se nađem na Sveti Spas nad Malovište. Znači najvisoka točka manastirska crkva u Makedoniji. Evo do Malovište. Hiljadu 601 metar nadmorska visina, vrh antena, odnosno Pelister vrh. Tu Malovište. Kambanata. Evo crkviće to običajno je zatvoreno, a za Sveti Spas denom je otvoreno. Imat pečeno tukaj ribiništvo. Sveti Spas crkvičeta. Čekaj, da se ostoj tako na dve ošte. Što? Gdje vas nima? Nema nekoj. Neko će ostati. Kako je ostati? Kога ti ideš? Kога si? Je bilo i tu ga obritela. Da vidimo i na to vidimo. Od ime Tomče?